Beograd, kao i još 100 gradova u svetu, prvi put slavi tradiciju i inovaciju italijanskog dizajna. U organizaciji Ambasade Italije i Italijanskog instituta za kulturu u Mixer House-u održan je okrugli sto na temu Individua, tehnologija, društva. Posebno dizajnirani namještaj, automobili i hrana, izloženi na italijanskom trgu postavljenom u centru Beograda, privlačili su poglede prolaznika. Dan italijanskog dizajna obeležava se u 100 gradova u svetu, prvi put i kod nas. Drago mi je što sam baš ja ovde u ulozi ambasadora italijanskog dizajna koji je prepoznatljiv. Najkraće bih ga opisao kao umeće života. To je veština da se oblikuje prostor u kome živimo, ali i život uopšte. Zato povezujemo umeće komunikacije među ljudima sa veštinom da stvorimo idealno okruženje za stanovanje. Okrugli sto Individua, tehnologija, društvo okupio strane i domaće kreativne stvaraoce. Prošle godine sam boravio u Italiji na doktorskim studijama, sam delu doktorskih studija gde sam 6 meseci proveo na Bolonjskom univerzitetu i radio na dizajnu solarnog automobila koji se sada trenutno tamo proizvodi, pravi za trke solarnih automobila u Australiji u septembru 2017. Tako da u septembru ćemo imati i vidjeti taj model predstavljan javnosti. Ne možemo da ne pobegnemo od nekakve vrste poređenja i relacija sa našom aktuelnom scenom i da vidimo deli i kako možemo da se izbalansiramo prema tim jakim uticajima i svetskim tokovima i da vidimo da li možemo neko da otvorimo mogućnost da se desi neka vrsta indukovane renesanse, shvatanja u sistema vrednosti, lepote, odnosa prema dizajnu, prema arhitekturi i sl. Natpis Made in Italy sinonim je za maštovite rešenja, urađena brižljivo od najfinijih materijala. Oblast dizajna predstavlja jednu od najvažnijih industrijskih grana i zapošljava oko 1 milion Italijana.